konuşmalarını yapmaları için Genel Başkan Vekilimiz Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'yu kürsüye arz ediyorum. Buyurun başkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz ve muhterem kardeşlerim, kurucu Genel Başkanımız Hüseyin Yılmaz kardeşimiz konuşmalarını hazırca yaptılar. Ben de inşallah Kürtçe, Kürmancı olarak konuşmamı yapacağım, sizlere hitap edeceğim. Fakat hoş geldin kısmını, bu faslını aramızda Zazaca konuşan, Kürmancı konuşan, Arapça konuşan, Türkçe konuşan kardeşlerimiz var. O yüzden ben her birine kendi ana dilleriyle hoş geldiniz demek istiyorum. Evet, değerli kardeşlerim, bacılarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve burayı aziz, şma peru, şma hami khairome. Eyyuhel ihveti ve ahavat, ahlan bikum, ci'tum bil khair. Hoşku burayın aziz, geli mevanin heja, geli dostu hava alan, unta bi khair hatın. Serseran, serçavan hatın. İro em bi münasebeta salvegera haftemin avakirina partiya me, partiya ve, partiya gelime, partiya doza azad, yani Hudapare em civiyan em komun. Cardi dibijim hunta bi khair hatın ve khair ani un khaire bibinin serseran ve serçavanatın. Gelek konak me derbas kirin divi 7 salî de. Divi meşa xwe 7 salî de gelek astengî, gelek zehmetî derketin peşiya me. Gelek êriş li ser me rast bûn, me şehîd anda. Li Bingolê el Amedê me şehîd anda. Li Hezex birayê me Şerîf û Abdülcelîl, li Bingol birayê me Cengiz û Fethî, el Amedê li Diyarbekir birayê me Hasan, Hüseyin, Cumalî, Riyad, Turan û Yasîn. Rahmeta Xweda li teva be. Em bawer dikin, em hêvî dikin ji rahmeta Rabbê Alemê ku birayê me Mehmed Yavuz jî Rabbê Alemê ji şehîda qebûl bike. Lewra ew jî wexta ku zilmen hatibû hepizkirin, hatibû girtin, di wan îşkenceya de zende girt, gurçika wî ev êş lê da û bûyê êşî çû. Ji ber wê em ji rehmeta Xweda hêvî dikin ku înşallah Rabbê me wî jî ji şehîda qebûl bike. Li cenneta xwe me teva bigîjin hev înşallah. Belê, ev meşa me 7 salî pîroz be, mübarek be. Ser xêrê be înşallah. 7 sal berê me got Bismillah û em ketin vêrê. Bi coşek mezin, bi niyetek xalis, bi dilek paqîş, bi qerarek bê veger em ketin vêrê. Ev zehmetî ku me dît, ne zehmetî û ne şehadet, ezm û qerara me neşikan, me sis nekir. Belê, me didît ku memleketê me de haq têne binpêkirin. Bê hiqûqî, bê edaletî
دزي و تالان هي حضور و اعتماد و اولهی نمایه بأخلاقی هر دچه زیده دبه مددی کو روجوا سیاست و روجوا ملت جهف دوره قدر و قیمت انسانیت هر دچه کم دبه دشونا نرخ و قیمت انسانیت ده برهف کرنا توب کرنا کوم کرنا مال و ثروت زیده کرنا قوت و قدرت سیاسی تینا پیش خستن او حال امیدامه نشکن و انشاءالله توجار دی نشکی نجی هم شرط و مرج گوام تیدا هم زحمتی و زخت گو درد کفنه پیشیامه از مقرارامه نشکان خورد کرد ما قرار دا و گوت وکا سیدای ما ملامزگین گوتیه نابکو ام دور بمینن جه سیاست برا نابکو ام یک پزاخو بخو بسپیرن گرا گر نکاربن ام منعکن حمی ظلم و شرا چی جماعات او جی کاره جمرا قالي براي عزيز قالي خشكل من راستيك أبا كسن كو ريا راس ناس دكن دي زود دركبن روناهية مجهدا رهبر إنسانية حضرة محمد عليه الصلاة والسلام أو رسول خدا كو قوتيه أو جواكا كو حق قلسان جكسين خودي قوة بهساني برحتي نكارب بستاندن أو جواك تجاري راس نابه وناقي جرحتي بلي رسول خدا محقق راس كوتيا حفظ سال بري ما ملين خوهلدا أم كتن فيري ده مركزة سياستها مدى إنسان هي أما إنسان داني مركزة سياستها أخوة أم باورنكو چه سياستكو ده مركزة ويدا نا إنسان تشتكي دن هي خيراوي تنيا لورا إنسان مكرمة خدا پیر إكرام كريه لازمه كرامتا إنسان بمحافظة كرن نيش كاندن إنسان محترمة خدا أو جخوار خليفة شكرية و جملايكتا خستية كو احترام نشان باوي إنسانية حضرت آدم بدن إنسان أمانتك إلهي هلقرتية جلو كائنات مسخرة جبون زاروك باو آدم إنسان تف زاروكين آدم وك هفن چه ترک و کرد چه عرب و عجم جبوکو هفدو ناس بکن وک عشیر و قبیلان و قومان هاتنا خلقاندن هاتنا افراندن نجبو به هفرا شر بکن نجبو لهفو دو تعدو ازیته بکن جبو هف ناس بکن جبو حق و حقوق هف ناس بکن تسلیم بکن هدفها ما يسرك تأسيس كرنا عدالتها روجا كو أمكتنا فيري ما في إعلان كريه أم باورن إيرو هر چه درد و كل و نخوشية ما ينجواكي هنا تب جتنبونا عدالتنا تنبونا عدالتي هبونا ظلمية عدالة رابع ظلمتي ديسا وكا سيداي مقوتية أمجي بزاري جارك دن دبيجن دهمي مافا مسلمان فرزة وك هفبن تمي چه عرب بن چه عجم بن چه جي تركو كرد همي وك قلي كرد هر قلين جار أم جوان را بن جمي تا بگیجن هر حقین خواه
ew jî wek her ademî. Gelî dostan, gelî birayan, gelî mêvanên ezîz, ez naxwazim zêde dirêj bikim da aqibeta ku hat serê kek Hüseyin were serê min jî. Ez ê inşallah di zerfê du daqiqe de ez ê xeftina xwe bi dawî bikim, ez ê temam bikim. Piştî min inşallah bi serokê me giştî kekê İshak ve xîtab bike. Hem ji bo ku wextekî dirêj jê re bimîne çünkü ew ê bi rastî em çi mesajê didin milletê xwe bi belkî berfireh wê ew ê bêje û hem wê bi zimanekî got em ê tevê jê fehm bikin wê bî zimanî xîtab bike ji bo ku jê re jî zaman bimîne inşallah ez ê dawiyê li axaftina xwe bînim, ez ê temam bikim. Me Seyda Malamizgîn li wê derê nehazir e, me şi'rekî wî me du parça xwand. Ger destûr hebe vê ca ez ê şi'rekî xwe ez ê xîtab bikim û ez ê dawî li axaftina xwe bînim inşallah. 2012 mîladî roj hilad ji nêv rûpelên kitabî. Zemîn keske kitêb spî roj zêrîn mazlûm dilşad umîdwarin carek din. Hemd ji te re ya îlahî va hatin piştevan û warisê Selaheddîn. Alîkarên mezlûm û jar û feqîr daxwaza wan edalet li her zemîn. Ya îlahî tu bide me nesretê em hilînin vê zulmê ser milletê. İhdina ya Rab siratal mustaqîm gaziya me ye ji Rabbê izzetê. Gaziya me ye ji Rabbê izzetê. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.